Časni oci, drage braće i sestre, dragi bogomoljci, evo danas se molitveno sećamo bogomoljačkog pokreta na dan kada naše bratstvo slavi slavu i veliki praznik rođenja Svetog Jovana Preteča i Krstitelja Gospodnje, koji je posle Bogorodice najveći od žena rođenih. Mislim da možemo sa njim slobodno i da uporedimo vođu bogomoljačkog pokreta, našeg svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, koji je poput Jovana Krstitelja bio propornik pokajanja i glas vapićeg u pustinji. Smisao bogomoljačkog pokreta je taj poziv na pokajanje, preumljenje i zadobijanje Carstva nebeskog. A što se tiče tog glasa vapićeg u pustinji, reč je o duhovnoj pustinji, o jednom velikom prostranstvu koje je bilo ispunjeno svetskom taštinom i sujetom, a trebalo ga je ispuniti blagodaću Božjom. I šta su radili bogomoljci na čelu sa svojim vođom? Sejali su evanđelsko seme koje je u to vreme dalo neverovatne duhovne plodove, ali ne samo i u to vreme, nego i kasnije kroz mnoge godine, pa i danas se osjeća bogomoljački duh, hvala Bogu, i uticaj tog pokreta u mnogim mestima, pa evo i kod nas. Sveti vladika Nikolaj, kako u njegovom troparu se kaže, bio je čelovođa bogomoljne vojske Hristove. U to posleratno vreme on staje na čelo bogomoljaca koji su zaista bili njegova duhovna vojska, ljudi privrženi crkvi, i postojala su izvesna pravila ko može da pristupi tom bratstvu, odnosno pokretu. Ti ljudi su trebali da budu crkveni ljudi koji su se potpuno pokrili za svoje grehe i zablude ako su ih imali, da poštuju sve postove koje crkva propisuje, da se redovno ispovedu i pristupaju svetim tajnama i nipošto da žive u vanbračnim zajednicama, nego isključivo u blagoslovenom crkvenom braku. I jako zanimljivo je da čovjek koji treba da bude bogomoljac ne treba da bude protiv države. Dakle, da se ne bori protiv države, nego da ima, da kaže, malo i uže poglede vezane za Boga i da, što se kaže, gleda svoja posla, da stražno svojom dušom, da se bavi bogomislijem i da u svojoj zajednici gde ga je Bog postavio izgrađuje crkvu. Svi znamo žitije svetog vladike Nikolaja, koliko je upečatljivo i impresivno. On je živi svetitelj Srpske pravoslavne crkve. Verovatno ste se svi poklonili njegovim moštima i osjetili tu blagodatnu silu Hristovu. I on je bio čovek kome je Bog dao neverovatne duhovne darove, ali i velike intelektualne sposobnosti koje je vladika Nikolaj upotrebio na dušekoristan način. Teorijski gledano on je mogao da bude veliki svetski čovek, veliki filozof, naučnik, diplomata, političar, ministar, ko zna šta još. I da bude jako cenjen u društvu. Da se razumemo, on je to sve i bio, ali izabrao je put da bude gonjen Hrista radi. U tome je razlika između verujućeg i neverujućeg čoveka. A svi znamo koliko je vladika Nikolaj bio gonjen Hrista radi, kako je bio zatočen u manastiru Ljubostina, pa sa patrijarhom Gavrilom zarobljen u logoru Dachau, pa nije mogao ni u svojoj zemlji da dočeka starost, nego je u inostranstvu se upokojio u Americi, ali Bog ga je proslavio i vratio u Srbiju, u svoj rodni Lelić, kao živog svetitelja. Njegove svete mošti miomirisne su dočekane торжествено, upisan je u dik tih svetih i sada je svetitelj Srpske pravoslavne crkve. Međutim, to gonjenje Hrista radi nije prestalo ni nakon njegovog upokojenja. Evo, nedavno kada je u Beogradu organizovana Spasnovska litija i kada je naša crkva blagoslovila da kivot sa moštima svetog vladike Nikolaja zajedno sa našim patrijarhom predvidi tu litiju, odmah su počeli na internetu neverovatno ružni komentari, kule na svetitelja. Znači, oni danas smeta onima u čijim dušama se osjećaju i dalje, nažalost, trajno će se osjećati posljedice bogoboraškog komunističkog režima. Njima zapravo smeta Hristos koji je u proslavljenom svetitelju. I oni nikada neće da priznaju Hrista i nikada neće da priđu kivotu sa moštima svetog vladike Nikolaja, da vide šta je živi svetitelj i kako mirišu njegove mošti i da mu se pomole i da ga zamole za oproštaj. Bože, sačuvaj kakvi komentari su bili na internetu, kako je on čovek sumnjao porekla, kako je voleo fašiste, sve, znači izokrenuli istinu Božju samo da se naruži crkva i njen svetitelj. Nego, hvala Bogu,
on je naš živi svetac, njima neka Bog oprosti, a i ako znaju šta rade, neka im Bog oprosti i neka im daruje pokajanje. U svojoj mladosti on se zvao Nikola i možda i stremio nekim svetskim naukama, ali Bog mu je poslao jednu bolest i on je u bolesničkoj postelji se molio Bogu i obećao da će se zamonašiti ako mu se vrati zdravlje, i tako se i desilo. Nikola je ozdravio i u manastiru Rakovica je zamonašen i onda je njegovo duhovno zdravstvanje išlo samo naviše, u dostajanje episkopskog čina, vladika Ohridski i Žički, omiljen u narodu, ali zanimljivo je kako se on trudio da narod privoli crkvi. On je svoje bogomolje disciplinovao tako što ih je ucrkvenio. I zapravo bogomoljački pokret je borba za crkvenost srpskog naroda. A zanimljiva je anegdota kad je bio vladika Ohridski, pa se dosjetio kako da narod privoli da dođe u crkvu. Jednog dana je odlučio da prođe kroz narod jašući na magaretu, ali unatraške. I onda su se ljudi čudili šta radi ova vladika, šta mu je. Međutim, sutra dan u nedelju se ispunila crkva i onda ih je vladika oštro iskritikovao kako su došli da vide ludog vladiku, a treba da dođu da se susretnu sa Bogom, da vide slavu Božju u hramu. Hvala Bogu što je vratio u Srbiju našeg vladiku Nikolaja i postavio ga za čelovođu duhovnog pokreta koji je izvršio neverovatnu duhovnu misiju i dao našem narodu velike duhovne plodove. Možemo samo da mislimo koliki bi ti plodovi bili još veći i koliko bi naš narod danas bio produhovljeniji da uopšte nije bilo bogomoljačkog komunističkog režima. A s druge strane da nije bilo bogomoljaca koliko bi tek bila velika ta duhovna pustinja. To je dakle bila jedna ljuta borba između bogotražitelja i bogohulitelja, između onih koji su crkvograditelji i između onih koji su crkvorušitelji. Ali zna se na čijoj strani je bio i od uvek će biti Bog. Vladika Nikola je svoje bogomoljce vodio velikim rečima, ali jednostavnim. To se najbolje vidi kroz njegove duhovne pesme. Kako je on njih privolio Hristu i crkvi. Hajte, braćo Beli crkvi, da se Bogu pomolimo, darodavcu svih dobara, da se smerno poklonimo. U toj rečenici, u tim stihovima staje sva teologija koja je bila potrebna jednom čestitom bogomoljcu. Nažalost, i u to vreme, a verovatno i danas, bogomoljački pokret je nailazio i na izvesnu netrpeljivost u crkvenim krugovima. Određeni teolozi koji su stekli veliko znanje i obrazovanje, ali nisu imali podvig, nisu prihvatili bogomoljački pokret i smatrali su da je njegova etika protestantska, čak su i tako nazivali, da je nepotrebna i štetna u crkvi. Ali nije tako, jer bogomoljci su svojim načinom života pokazali da nema prave vere bez podviga, bez žrtve, posta, molitve i što je najvažnije, sabornosti. Sabornost je najdivnija odlika bogomoljaca i svih njihovih sabranja. A ostali su čuvene reči vladike Nikolaja kojim je branio svoje bogomoljce od takozvanih prosvećenih, rekavši im: uzdržite se da bacite kamenje na njih, jer lako možete pogoditi Hrista, ne prezirite ih i ne odbacite ih da oni ne bi odbacili vas. Na tim čuvenim bogomoljačkim saborima čestiti seljaci su tako bogonadahnuto besedili, jer su znanje crpeli iz Svetog evanđelja i svog molitvnog života, da su te njihove besede zaista mogle da dotaknu mnogo srca i da mnoge duše požele da se približe Hristu i crkvi njegovoj. Izuzetan primjer za to je čuveni dvostruki doktor nauka gospodin Arsović, koji je danas svetitelj Srpske pravoslavne crkve, Sveti Jakov Tumanski. On je na jednom bogomoljačkom saboru u Vrnjačkoj banji slušao kako jedan bogonadahnut čovek besedi i nakon toga ga je upitao za njegovo obrazovanje, misleći da će mu on reći ko zna kakve škole završio. Kada mu je on rekao da je završio samo niže razrede osnovne škole, to ga je potpuno porazilo. On je shvatio da bez božanske nauke zapravo nema ništa. I u tom trenutku je sve odbacio što je imao i umolio svetog vladiku Nikolaja da ga primi pod duhovno rukovodstvo, zamonašio se i kao monah Jakov prima neverovatne plodove pokajanja. Njegovi podvizi u monaštvu su bili neverovatni. Jeo je samo neke ostatke hrane, molio se neprestano, noć je spavao na nekoj dasci neko kratko vreme, uglavnom se molio i radio metanije, kolena su mu bila kao da su drvena od tih metanija.
I što je najvažnije, on je te svoje intelektualne sposobnosti upotrebio u misionarenje. Radi u štampariji, tu vredno štampo bogomoljačke spise, duhovne pouke i sve to neumorno delio kroz narod, da narod nauči bar osnove naše vere i da se na taj način duhovno probudi. Monaha Jakova je Bogu dostojio mučničkog venca, komunisti su ga surovo pretukli, upokojio se u kući jedne porodice, pa je sahranjen na groblju manastira Tumane. Pre 9 godina, u oktobru 2014. godine, obretene su njegove svete mošti, stavljene u kivot i u crkvi manastira Tumane, pored moštiju svetog Zosima Tumanskog. Svi znamo koliko ovi svetitelji pomažu, svakodnevno se nižu svedočanstva o iseljenjima njihove pomoći, a zanimljivo je da Sveti Jakov Tumanski mnogo pomaže i đacima i studentima koji imaju probleme u učenju, pa kada mu se mole, posle lako polažu teške ispite. To znači da je Bog primio i te njegove, da kažem, intelektualne darove, ono što je stekao i pre monaštva, pa sad i na taj način pomaže, ali što je najvažnije, utvrđuje naš narod u veri, isto kao što je činio dok je bio monah i bogomoljac. Impresivno je kako su bogomoljci živeli, ljudi privrženi crkvi i našim svetim manastirima, i kod kuće su živeli kao da žive u manastiru. Veliko molitveno pravilo, molili su se Isusovom molitvom, ovim velikim monaškim brojanicama sa 100 i više čvorova. Tako, znači, jedan domaćin je mogao u toku dana da izgovori do 1000 Isusovih molitva. To je zaista neverovatan molitveni podvig. Mislim da se danas dosta izgubili to da naš čovek se ne moli ni pre početka rade, da se bar osenje krstnim znakom i da traži blagoslov Božji. To je jedno divno, da kažem, bogomoljačko pravilo koje treba svi da primenjujemo. Bogomoljci su iz svog pokreta iznedrili velike monaške bisere i tada su osnovna velika monaška bratstva i sestrinstva. Svi znamo kakav je to bio duhovni procet u našim manastirima, koliko monaha, monahinja, kasnije episkopa. To su bile, znači, neverovatne duhovne radosti u tim sabranjima, da toliko miriše tamnjam, pevaju se duhovne pesme, neprestano se moli Bogu, jedan opšti duhovni procvat, sušta suprotnost ovom državnom režimu koji ne mari za Boga i ne želi Boga u svojim životima, nego se vodi onom krilaticom: dajte nam hleba i igara i bit će nam dobro, a kad umremo, posle toga nema ništa. Zanimljivo je da, rekao sam da se plodovi bogomoljačkog pokreta osjećaju danas. Kako vidimo u crkvi neke nove naraštaje i neku decu koja pokazuju izuzetnu revnost u veri, a njihovi roditelji, njihovi preci nisu baš bili privrženi crkvi, nisu marili za veru, pa se onda pitamo kako to, zašto je to desilo. To se desilo zato što su ta deca otklonila trnje koje je palo na ono evanjsko seme koje su bogomoljci sejali, koje zapravo Gospod seje. Ta deca su otklonila trnje i onda su počela da beru te slatke duhovne plodove, jer Gospod ih je prizvao, jer Gospod želi da njegova crkva neprestano duhovno uzrasta i to nikada niko nije, niti će moći da zaustavi. Još jedno lepo, da kažem, pravilo ili segment tog bogomoljačkog pokreta i njihove prakse bilo je takozvano dovršenje službe. To je zapravo saborovanje posle svete liturgije, što, hvala Bogu, i mi ovde praktikujemo. I to su, da kažem, prosvećeni teolozi tada osporavali i negodovali protiv toga. Smatrali su da to nije potrebno, jer navodno umanjuje značaj svete liturgije, ali nije tako. Jer kada se reč Božja širi nakon izlaska iz hrama, samo se potvrđuje njena blagodatna sila i taj istinski doživljaj svete liturgije koji su bogomoljci imali. Tako da je to jako dobro i korisno i to treba održavati. Mi u našem hramu i našoj parohiji praktikujemo i da pevamo za pričesne bogomoljačke pesme, što isto stvara jednu posebnu duhovnu radost. Zanimljivo isto za bogomoljce da su se retko pričešćivali u to vreme, svega nekoliko puta godišnje, ali sa takvom pažnjom i pripremom, sa takvom gorućom željom da se sjedine sa Gospodom, da ih je zaista primanje svetih tajni posle držalo mesecima. Pre svega zato što su pazili kako žive, stražili su nad svojim dušom i neprestano se molili Bogu. Znam jedna baka koja je, kažem, dete bogomoljačkog pokreta, pa neki bogoslov je pitao zašto se pričešćuje samo jednom u toku posta, zašto samo 3 put godišnje. Ona rekla,
mislim da je to neki najbolji odgovor koji sam čuo, zato što kad se pričesti imamo osjećaj kao da se ponovo rodim. Znači to, ako imamo osjećaj posle priče se kao da smo se ponovo rodili, kao da se naša duša preporodila, onda to je zaista pravo sjedinjenje sa Gospodom i verujem da su svi bogomoljci i imali taj osjećaj. Oni su nam ostavili divan životni primjer i mnogo toga što možemo da primenjujemo, ako ne sve, bar da primenjujemo nešto što je najbolje i najspasonosnije, barem gledanje lica brata svoga da primenjujemo, što se i to u velikoj meri u crkvi izgubilo. Nažalost, danas u mnogim hramima braći i sestre se sabiraju na svetu liturgiju, uopšte se ne poznaju niti žele da se upoznaju. Čovjek ne želi da sluša životnu priču, muke i probleme drugog čoveka, nego gleda svoje poslove, svoje interese i pravo kući ide posle svete liturgije. Znači ne želi da gleda lice brata svoga, a u tome je sva suština i smisla duhovnog života. Neka bi nam svete vladika Nikolaj bio u tome molitveni pomoćnik i preteča Gospodnji sveti Jovan Krstitelj, da i mi svakodnevno donosimo duhovne plodove, plodove pokajanja i da kao bogomoljci u ovom zemaljskom veku zadobimo carstvo nebeskom, a u budućem veku da zadobimo večni život. Eto, ja sam toliko imao za sada, ako neko ima neko pitanje, potrudit ću se da dam odgovor. Šta će brat Pavle? Evo, brat Milo će da te pita nešto. Ja sam mislio da ga menjamo, ne. Mislim da... Vidim da je ovako duhovnjak i hvala mu na svemu.